guys, tempat lepak baru di Bandar Baru Bangi. Mungkin tak baru sangat, but this is actually a very nice place. Nampak tak? Okay. And of course dia ada this board games yang korang boleh lah macam-macam. Okay, okay guys, ini adalah port lepak terbaru di Bandar Baru Bangi yang mana korang boleh lepak buat kerja. Dibuka setiap hari jam 12 tengah hari sampai 12 pagi. Dekat luar ni ada tempat-tempat duduk juga sikit. Korang nak lepak duduk kat sini boleh, dan indoor pun dia ada kawasan duduk juga sikit. Tapi menu-menu dia macam korang tengok tadi lah. Okay, pada saya this seems to be a very promising outlet. But pada anda di luar sana, okay, kalau anda ada Bandar Bangi, hari ini adalah 12 Mei 2026. Jadi korang boleh datang sini dan check this place out lah. Okay, hopefully dia bertahan lama, ada kat sini lama, because this looks to be a very promising spot untuk lepak, buat kerja. Kau nampak kat dalam tu dia letak banyak point-point untuk outlet, power outlet. So you guys probably can come drink and hang out with your friends. Nak charge phone ke benda semua boleh jugalah. Okay, so there guys, that will be it for this time. Daun. Okay, daun lah actually kan, but itulah dia. Okay, dan ini menu-menu dia pada saya very reasonable, very fair menu punya style. RM2 saja untuk upgrade ke outside, which is nice. Dan ada macam-macam jenis matcha. Ada yang premium pun just tambah RM2. Ceremonial RM4. Ini dia punya special. Oh, this looks good also. Very very nice. Ni. Dan ni. Okay, so